Havar arara tumpen CM Himonto Biswa Sarma Phan Karjupon. Korkanthi along District Executive Member Jaime Kepamanpon. Chamber of Commerce ki bihini abrans Hawaipur lapen dayang mukalong kang pupong. Karbi pastore thongke batrok apong ningkan esigami pi kepaman pong. Arjui Malong News kelang arat kedoan non kachari bom BJP Sarkar hinpen kapin khatpon nateng pen penangan aronre sarmar mate child marriage atuma phan phatek thapon tanglo bangso alam nang litum kemang huta dota hai sita ahok mate litum kar biang long along sita me bangso tomon nang le tanglo tangte ko map si phatek ke jang poma nang le me thang phan charjuik tha Havararat mate kiduk dera bang phu bang phi hakwa hut apia po kacheboy da prang pen hemrit kachelang nangkok arat tame do tangte apena napan jongsi phatek beng cek polote ko marcia piso so aphan kelangpo apran jongsi damjui polote ko marlo adai ka chenpo CM Himonto Biswa Sarma adai chenjima mate Assam Sarkar pen adai chenpo bangso alam nangli tum munthi pamelo mapusi Havararat pen CM Himonto Biswa Sarma aphan karju pedopon News Desk Report Malong News Muni tumke arta wepen kabuchi mata arta ka wepen hemriga jobuchi potel so sapto ke sunglu the ka jobuchi ngi pronte kamatha ngi adim dopik e ke claim ke dam ben nang lok ason doras tame nili puyi bang ke holo nona CM sa Himonto Biswa Sarma patani churu meolo dak pulo arta ka wepen kapang don do ko plonte atu chokle mekse chudam te kisu bodu ko stamini li pi bang itu no arat bang ke dak kamatha ne ya som si ave chokle chudam ta do saji ki adim ta do komani ka seller huye bang chi ne same dak bang ke kachong dat langi putan mane pote komani bang ke itum kar biya tum ka hok ma ache ki ding do non lison yong si ba alang lison aputa chilot apaida chilot asumata arta wepen bote daka chelang ni da ko lasi non ni lipui sem sarwa suni lo ke dam tang an mangke dam lo non lip thang me mangke la bong so bang claim clear son te pusini chuni lan cholo non ke dam tang ke dam lo an non ke dam tang ma nil ga dulo mang ke penang an penang hala ronte alang li lam kam alang li lam ka ningi pensi bang alang li fansi respect pilo nepta neplo antela hayo somar pan ko sono nili arjulong arisita mane bang ke kumalo mala soni somar panga ekala naji kala honaji holo sar pan juni lo ta non phang bang ke non ningkan suri ne ningkan ko ko thampe bang ke nang tum klemri bo bang le alang li ta po sonte ayok kajuk cubu cedun nasilah hai atom pan lep thai prote nasilah hai osamara pan komasila osamara tom pan kalana po nto osamara pan ta lasona taksi lapi po kana balo kot pon thai poma sini lipachini nasilah pu polo lang te arta kawe pen kapai me kapai yang re tum lese Lakha Greatly Korganthi Constituency Kaparlo Sami langso patwa klamalong thang ni 5 player ni District Executive Member Jaime Kepadopon Labangso District Executive Member along Manpeng Kedo Abangthi Minister Nondita Gorlosa Karbianglo Autonomous Council Chairman Raju Tiso Lapen Iematum Doan nang cetong dunsi bangso melong mesen pen pachunpon Phuluni pen probentaro nang kelo Abirta Malong News District Executive Malong में हेलो आज तो सभी डिस्ट्रिक्ट में आज और कल का डेट दिया है तो इस Malong का आज में हुआ है बाकी रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रहा है ये नॉर्मल मीटिंग है तो
अच्छा लगा, बहुत सारा चेंजेस देखा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल का हिसाब में। ये देख के अच्छा लगा है कि इतना इंटीरियर एरियाज में भी डेवलपमेंट हम लोग एट द सेम टाइम इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो चेंजेस तो आया है। देखो कि नितुम पिनिगा डिस्ट्रिक्ट है भारतीय जनता पार्टी इस कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग ला पिनी ला बांसो एग्जीक्यूटिव मीटिंग बांके लगे पिनी नितुम ला भारतीय जनता पार्टी आ पार्टी पाक आन सोसे आ बेरान सेटामे का विस्तार दामजी पाके पांग दांग दामजी ला पेंटू नितुमलोंग 1 लाख सोसे आ कार्यकर्ता ला बांसो कार्यकर्ता आलोंग दाम पेंसी labangso party ki pang tangje phani tumon kaching ki ke tham nai phan chiklo yani si a program dolo so a program ko thaksin tum ki da ching ching wai okay then next aku patriation anson non itu bangela chiklo yani yang bong gela a program siklem ko la sopi ako mo state pen national pen ako directive nang patil nang palit ko pula sorte exin ko claim ko si pinidak bihe ko dak samilangso la Korkanthi Mondol MEC Pendanglok MEC lo Deputy dak Speaker lo Raju Tisoki hai Pendanglok dak Mondol Presiden Doloi ti Pendanglok arang ni tum katuk kawe cepaduk penajoni pini East Karbi Anglong Mondol Kritrok C District Committee Mondol Committee Morcha Doan Sitame pini ni tumhan Kiru ke thai pen Chenglok claim ke dam kadoi ke sen pen pini kadoi ke soro lo tabanan par pen kami ladak Korkanthi Mondol beheko sami langso sitame labangso Bharatiya Janata Party labangso atomon mesen ladak theglong do paso atomon man ansosi ako mithulang ko labangso ke thegmong da Thang ni phai phorni West Karbi Anglong district kapalo Hawaipur Sabrans lapen Dayangmuk Sabrans sa hem West Karbi Anglong Chambers of Commerce chairman Michael Kramsari dengpen ingpup Chamber of Commerce laki isi beha bepar klikle mataphan check lapen balance kelang cari dun lapen komane jongsi hormo hortar ke jor pen anamlong ledet polotang te Chamber of Commerce atumpen kelang cari dunji phanlo pusi pachini pon labang solong West Karbi Anglong Chamber of Commerce dongka mukam head branch along secretary Ranjit Hanse treasurer Mohan B auditor Brojel Phura Hawaipur Sabrans mepo Wilson England Kongchun mang Rajesh B lapen Dayangmuk Sabrans mepo Nores Bisa Sharma Kongchun mang Dipok Sharma pen chenglok Bajar secretary president atum tabe chetong dun sim Masen pen pacun pon pelang pi pen bidasing teronan kilo Abirta Malong News Chambers of Commerce itu nang itu longkan se office kang pun dah. Ini ada apa dalam lo? Ini dari itu merasa dalam Chamber of Commerce kan? Kecengsi korpai petrati memang kedak kalau plan pun kamu lakukan orang kedak non bermukulasi plan sangkini kan lo. Apa nak bukan usaha itu dia tensi dak successful lo. Apa non ini tu along pek sampai branch pun namlang, kabang so branch pun aku bangal tu dak behab bepa la kawi tu pedam natum la tangka maha pandure la son business rumah tu lah itu mana pacin pur ponji la pen la depan daru pusane adora mut pusane la bangso pahamanji pasin tu dak bermuka matela hai pusane branch nang ni ko Lapan ang itu West Karbi Anglong Chamber of Commerce pen West Karbi Anglong angkang arlo longkan bag dulu Sabrans kampu pun ang itu. Sabrang itu nak kini datakan bangke long sekep bag dulu. Nak cek kado lah pada kini do dari mu kalau itu lah kan langsung hampir atau non dak cintong sanam pun long jangkong lah itu cila sonsi itu non bangke disip pun tu. La Chambers of Commerce la itu Karbi Anglong hem thang long dun kopi pan lo. Labang itu lah biha bepar tadi biha bepar coklat abang kubang titumbang lagi tu ada mut pamisenji lah pen itu lah market apa mut ambil itu lah ada kepameji lah pen lah ada pamanji bahai pansil pun dak Chamber Commerce market ken bom dan bom lah pen asal kenang sih itu sih Thang ni phai phorni lakhain ko rehini soropothar constituency ka parlo Japra langso cultural complex along Gosner Evangelical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi pastor thongke pratrok aphong ningkan esega me pi ke paman pon
bangso jaime ke dam tang thang ni phai ke thom pen pang cheng ponsi thang ni phai pho an jaime pajut pon jaime cheng chia prang bishop manipur evangelical lutheran church right reverend dr sk manlu na phan kang thum karni pado ponsi coordinator seva bharat borsing desai hin pen me chari ponsi me pang cheng pon jaime ga teng pen pang cheng ponsi prisla hanse pya hin pen bible kang thir por hi pon lasun se right reverend dr sk manlu na hin pen ka che tong dunara do ana phan jumisen arna malan than ponsi thong ke bra trok aphong ning kan segami pika paman pon mesen me et pen pachun pon hanjang lang supen rajib chen rong pinang kilo Abirta Malong news so ingkan segami kalam senang hekan ko jima Okay, charo lo dalam tu media tu mang no, jadi kerja belum pot dalam tu mang tu fan, presiden tu fan kiro kilo, nasi nili pini, anak cethan ji kelah lo, ni tu mula Gospel Evangelical Lutheran Church Malong, karbi section karbi pastorate tu, patai thomke rop trok aphong abmei ningkan segame pi, langsung so tarik ke thom pen pini poan ke kijudar ni lo. La sila bangso at team la bangso nila tum ke anpon ke kroy nila tum ke kroy pe team ni chot tha ko la bangso la ke bible lang deng along luk ding pi credit si le pe nila so po la pe la bangso lam ke than atum than bang atum nila tum ke pha pon la ke la bangso Manipur Evangelical Lutheran Church Bishop Right Reverend Dr. SK Manlun lepen Karbianglong labungso United Christian Forum President lepen Dipu Senior Pastor labungso Reverend Dr. Solomon Rongpi lepen nili bethang nili ke like Gospel Evangelical Lutheran Church labungso Northeast Diocese long Vice President lo lepen nili Karbianglong unit along like nili Chairman lo la pendili long non la nilia vi na tu ke do la ke nili associate pastor permanent vice president ka ding long lo hello nili tu la bangso mondli a melong nili tu karbiang long la ke just met ka mane karbi a khe tu mana si ching room chot la si nili tu mondli trainer cap an pini ching room pon lo mane dipu pen ha salawar pen ha kajironga area de borpung terapung la kado ya area pen zini ching room si long samai do pon lo ini labang so first season long bang andak amu chitong ko pini ke bang haru focus sebon ni tu mane labang so auditorium capacity pen bang ke mane park chat lo posi so sebon dilita registration tu melong si labang so phai ke doji sini long so phai bang abe ini labang so ame lili karbang long arat do an phan lili labang so nili to mai pen nili to ma nili hin pen message ki ki hello nili to paket kroy mane thir ki Khakrajana long ihum abasalong pen rakia hormu kenep dunlong borbatha rai kamasai khetum pen angkrak pen birta long dunsi thang ni 5 player ni Khakrajana long keton kelang asai dengpon sonse Adap por 5 sirke prachiti mapor malong ihum abaske pang theka 5 AS02 9854 long pen borbatha angkang Khakrajana long keton kelang asai padopon bom hut khang dunsi kuruk dunlu lasolong banghinia bang phalong pen home 6 69.29 gram sa hiren long pondu lapen banghinia bang phapantame ingnang pondu alang letuma men lake pavitra saikia son of kam saikia dhulia jan PS golaghat district golaghat lapen khogen bora son of let himo bora dhulia jan PS golaghat district golaghat hanjang lang super egyptian rong pinang kilo Abirta Malong news semen kepling limatrak lo khijana long ka chingkoi thang ni phai 4 ni anarlo por phai hinira minute picket malom
Lokhijan angkang St. Mary's School adungalong Dalmia Cement ke plenglim ke pona truck ka chingkoi. Truck handyman Mia Husena hin pen ka chethan pon ke bangso Dalmia Cement langka pen khat khatia nat ke pon bom hot si chingkoi le. Laso jok truck ka te war sanwa lia bang ahiring tangrak pen areng husol. So jok tong sikot pen Bokajan Hospital CHC along ansi sege langa phan pon. Alang tumbang hinita borpeta sor posi chethan pon la pen truck ke pang theka phaila ke WB 451677 hanjang lang super Egyptian rong pinang kilo Abirta Malong News. Karibiang long arlo prekja madima long rong ker kar klipong. Thang ni phai phor ni ta karibiang long arlo prekja marong along rong ker ar klipong. Lason si dipu lorulang sorong ke thia rong along stami lorulang sorong ker kar klia dowan along mesen pen rong ker ar klipong. Labang sorong along kadu kabe pang rompet pen don pharu isra ingko ya tumsi chirung cherek pen si rong ker ar klipon pon lapen pining le thota rong ker kar klipon mesen pusi koro sara tum pen nang than pachini dun. Lason se rong thelu rong plim ke parlo ram terang arong along stami rong isi adona me kar pen chirung si prekja mathana panchipa mi ponsi mesen pen rong ker ar klipon rong ker kar klipon along langbu kwa than dilaya than khenlaya than lapen krokwa donga thana panselang itum thogjir pon pusi kuru sara hin pen nang than pachini dun. Dipumen Edwinson hansinang ke palia Abirta Malong News. Tari power ni netom ram terang arong lase rong kera lo lindu minu ta choet lo tarik player ni ke lindu midu cholo tarik power ni bang ke rong ke romov lo ni litum heme jangre kibi kiti hemprek hemcher pen ni tum pini rong ke romov lo vumut mokata misen lo ne parvi par e side lo ne tum sar pen lar pen sing thong rong pen ne tum thok jiu lu la sin kana sek nang le sin ne tum ke thok ke jiu lu la an va lu ka ram na tum la pining rong kera ki long pia than sa ki pon than gar ke ne ek lomora bang ke krok hu lo khen lai chom na lang wo ku pen okorit koila la pen ako ne arlok lại than lo pe la lang lut lại si ne tong ke thok ke jer ik lo lan vel mi phun mera son ma kar klik phiyo ke paka lo Bokajan Borman Thiarong along rong ker kar klipon. Borjan constituency kaparlo Borman Thiarong angkang ke doan arada temaningkan bangason thak cirung cerek si pininga bahata me arna marni than thili pen chipa minang jipora thang ni phai phor ni angkang pia farman hawarong ker kar klia sai dengpong. Bangsa sai ke denga thipi ke elitam hakko pen stame karibi karbaga khiatum ke chorkli chophejo anathu pen sinang ke plan lapuson si pining tame Borman Thiarong angkang pia long ke do prong solang do karibi arada farman kai kes tame domi thak minang ji ajara side choklem chodam tame me at me phun anpar ta eoge plan ke messenger lapen arna mahirje me kai ke do verje fansi than thili bolo bosang pen thok jir pon labangso ke thok ke jir pon long bomut bokan tame messen pen thok jir pon long lu pusi kuru sara tum pen pherang ke phan than pachini pon hanjang lang suben Egyptian rong pinang kilo Abirta Malong News. Bhararing tiarong along messen pen than rong ker kar klipong thang ni phai phorni bhararing tiarong messen pen than rong ker kar klipong lason sa Adap porphai toksi ben dowan dam si dowan kasadi pang chengpon ar e phan bo jon thom rongang long aphan bi e jon lapen bo e jon pipon longria phan bi e jon bo e jon thana phan han bi lapen bo e jon mortia phan aruma pi lapen bo e jon lapen maya phan bo lok e jon lapen pipon sikar klika pejo antame bo mod bokan mesen pusi kore sara tum pen than pachini pon lasolong tobar lapen rong keradima ke pathi longji phan pura bharing tiarong asar pen MSc hatching rong par lapen Ward Commissioner Longken Rohan se phantame ka chungri padopon hamret berostam intinang kilo Abirta Malong News. Dekela terona rong along pirda rong ker kar klipong thang ni phai phorni lakhaing gora hini sarupothar constituency ka parlo lakha ke thom dilaujan tekela terona rong along ningkan phopen bitai si pirda rong ker kar klipong kurusar tumben kapachini pon labang su pirda rong ker kar klipon angkoke rong rop kachuboche me phun me et choklem chodam meji aphan arna marni pen kachipa meji aphan sila bang su pirda rong ker kar klipon bang su pirda rong ker kar klipon along bomut bokan lang thilang pongan tam mesen posinang pachini du pirda rong ker kar klipon along rong adona mekar chinthonga sa rong hangasar pen chenglok ke thege dengatum antame chetong dun renti hanjang langsung ber Egyptian rong pinang kilo Abirta Malong News.
litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da Abirta.